kaham जों kini Guwahati o asuklai koksablajak sini IPFT yot IPFT te Atisha joto mililai जों tabuk Tripurani sini Tripura Sarakku amono sanani musugo je mia 20 tarik Parliament ni Standing Committee ni Chairman tebong ni सदस्य जों मालायै sini demand जों yafarka je additional teo fan boxinani additional direct funding khainani additional je ha tongmaimani land ni matter abo ADC authority no settlement khainani tei botongo जों reserve unreserved je forest area tongmani forest land ronobo additional settle khainani inthung a demand rok जों नारगलाइखा इंkai sini Tripura hastini Tripura Sarokni hamprani bagui tebo जों ADC seat no 30 ta tongmani no 50 ta khainani ambo जों yafarka arni bisingo 6 jon angnai nominated khoroktam buri tei khoroktam sela इंkai sini amono naharmung sini Tripura Sani bagui जों हाइबाना sini puila dabio ega puila naharmung जों sini IPFT ni Tripura land amono to जों joto jagaon masao miabo saka इंkai TTC Tripura Territorial Council no Tripura Land Territorial Council ungthung akognobo जों saka इंkai जों जेबाबे state government o जेबाबे 3 tier je panchayat system amte hekeno sini ADC amchayobo village council block council tei sini zonal council jarate samte hekai 3 ta council lainani proposal sing laika Tripura hastini kwangma rajnitik bodol tei NGOs rogo propose khaileka je जों खायमा हायनो बेसिरभाग no 90% demand no मिली लाइखा इंkai बेलेखनो मीटिंग बो काहामुखा इंkai tabuk bufur borok implement khai ang जों नायनाय Tripura Sarokno जों amono sanani musungo जों IPFT yot IPFT Atisha panungtung te chini je brotherhood organization tongmaimani जों kebo asugui tongya chini dofani hamnani bagai tini dofa phiyokjanani bagai जों सामुख्लाय दं जतन हामबाय हामबाय अरो जोंते कैसा डिमांड खायमानि के जे प्रेजेंट ताबुक जे जिनि TTA दिसिं दङ ओ TTA दिसिनि जे एरिया समस्त एरिया न रम्बुइ जे आबनो पार्मानेंटली बनो खावि रेनानि ओ एरिया न तै फ्यूचर जिनि थिनांगो नांखायाबो बासि बारिनाय जिनि ADC एरिया आमते ता कमिटि दिने जों आवबो प्रपोजल रिखा